Jetzt wird geladen. Bingo! Just as I thought. Eine Steuerkonsole? Und da oben ist gerade ein Grad, beziehungsweise, naja, ist zwar eine schematische Darstellung von 1 Grad. Was zum Henker? Wow, das ist ein Satz 4? It seems that way. I don't see any enemies. Well, hey, this area looks like it's classified as a safe zone. Wow, you're right, but if that's the case, then what about the Guardian? Looks like it isn't coming. What's going on? This is different from the usual rules. But if that's really the case, we should be able to safely search around. Yeah, I suppose. Let's split up and search the area then. Ja, scheint jetzt ziemlich safe zu sein. Action. Ja, ist ein Teleport-Gate, das sehe ich auch. Ja, und hier? Action. Kann ich wieder ausloggen oder was ist los? Bin gespannt. Hä? Ja, ist eine Steuerkonsole, also eine Admin-Konsole eigentlich. There's a console here with some kind of list. What's this? Element implementation? So apparently this place is called the administration area. What in the... Permission to access confirmed. The teleportation object leading to the administration area will be unlocked. Okay. Activating teleport stones. We'll find special objects known as teleport stones dotted around the map. Touch 1 to enable it, allowing you to travel between that location and the administration area. Open the Hollow Mission map from the main menu and press right B on the area map screen to display certain objects on the map. Moment, ich muss gerade selber nochmal kurz lesen fürs Verständnis. Ja, okay. Area map screen, okay. The purple markers indicate the location of teleport stones. It's a good idea to find these as soon as you can. In the hollow area. That is the only way you used to come here. Hey, come over here for a second. どうした？これって転移門かも。ちょっと見た目が違うけど。間違いないな。よかったな、フィリア。ここから出られるぞ。出られるか。よかったね。どうしたんだ、フィリア。あんまり嬉しそうじゃないな。そう見える？フィリアは一緒には行かないのか？一緒には行かないから。あんたは帰りなよ。Was? だからここでさよなら。あんたと一緒で結構楽しかった。そうか、分かった。とりあえず戻るよ。でもアクティベートすれば大丈夫だろうし、またすぐこっちに来るよ。俺はこのホローエリアに興味があるんだ。ここにはまだ謎が多い。ボスクラスの強力な敵がフィールドを徘徊しているのも不思議だし、途中見かけたモンスターも特殊なものだった。本来であればどこからでも見えるはずの迷宮苦闘が見当たらないのも不思議だ。そう、不思議だよね。それにこれだけ特殊な場所なら新しい武具や強力なスキルが見つかってもおかしくないからな。その気持ちなんとなくわかるかな。もし来ることがあったら私にメッセージをちょうだい。ここに来るようにするから。この紋章がなくても管理区に出入りできるのか？へえ、ここ管理区って言うんだ。試してみたけど一度開通したら通るだけはできるみたい。分かった。じゃあ来るときは連絡するよ。期待しないで待ってる。またな。気をつけろよ。またな。か。転移。
システムエラーです。フォローエリアからは転移できません。私って何なんだろう。Eine gute Frage. Was zum... Die Stadt des Anfangs? Nee, oder? Sind wir auf Ebene 1? アークソフィア戻ってこられたのか。 Arc Sophie. Okay, vielleicht ist das der englische Begriff dafür. 転移門の設定はよし、あそこにも行けるみたいだ。あそこはホローエリアと言うんだな。フィリアはそう呼んでいた。フィリア、いろいろと事情があるようだけど PK をするような子には見えなかった。彼女は一体何者なんだ。キリト君 Aha. Hm. Da haben wir das schon fast. Muss ein ALO-Server sein. Geht ja gar nicht anders. Aber warum sind wir dann immer noch so? Warum haben wir denn unser SAO-Avatar? Was zum Henker? Das ist ja auch das ist der SAO-Charakter. Hä? Liefert aber ein ALO. Was ist hier los? Warum nennen sie uns eigentlich Kirito und nicht Oni-chan? Dann müsst ihr eigentlich schon längst wissen, dass wir, also ihr Bruder sind. リーファにシリか。 Das Spiel ist ganz seltsam. どうしたんだ二人とも。そんなに血相変えて。キリトさんの位置情報が長時間ロストしたから私よかった私てっきり Ja, fehlen ja nur noch Liz und Asuna. そんなの生命の日を確認すれば死んでないってわかるだろう。あ、でそうか、今確認できないんだった。ってことはこの後はキリト君 Jo, und da ist sie auch schon. やっぱりアスナも来たのか。大丈夫だったの？落ち着けアスナ。よかったなんか胸騒ぎがしてキリト君を探してたんだよ。こんなに長い間誰にも連絡がないなんて。丸一日ロストしてたんだよ。メッセージだってみんなで送ったんだから。 So lange! Ein ganzer Tag. そういえば。 もうキリト君のバカ。Seit wann ist Asuna so weinerlich? Alter, ihr Entwickler, was habt ihr gemacht? Was ist aus der coolen Asuna geworden? おい、泣くなよアスナ。 Ja, toll. Das ist unsere Tochter. ああ、ユイ。な、ユイからもアスナに何か。パパ。はい。今回はパパが悪いです。ママはずっと泣くのを我慢してパパを探していたんですよ。 Ja, komm, Kirito, entschuldige dich endlich mal, damit du langsam ein paar beenden kann, そ Mensch. れなのにパパはあ、ごめん。ママにちゃんと謝ってください。すまなかったよアスナ。事情はちゃんと説明するから。本当？もちろんだよ。ほら、とりあえず宿に戻ろう。おいアスナ、ここは街中で。Was? はい。すみません。このはあ、結局アスナさんか。でも無事に見つかってよかったです。それはそうだけどね。でもやっぱり仕方ないですよ。今回だけは。心配ばっかりさせるんだから、キリト君は。キリ
リートさんにはきっと事情があって詳しいお話を聞いてみないと。シリカちゃんは甘いよ。もっとガツンと言ってやらないと。 Ist das wirklich Lifa? Vom Charakter her erinnert es eher ein bisschen an Lisbeth, also an Liz. So, da ist sie auch schon. だから言ったでしょ。どうせそのあたりをフラフラしているだけでそのうち帰ってくるって。 Wie kommt jetzt Sinon hier rein? Und wieso hat ein komplett anderer Charakter? Was ist denn das für ein Charakter? Was zum... Ja, Sinon ist ja die aus GGO und sie hatte mal einen Avatar... Was genau, hat sie einen neuen gemacht in ILO? Da hat sie ihren kommentieren lassen, keine Ahnung. Ist auch egal. Woher hat sie den SAO-Charakter? Was zum Henker? Was geht hier ab? いや、フラフラしていたわけじゃ。アスナもみんなも心配しすぎなのよ。だってキリト君が。Ja, was haben die aus Asuna gemacht? Leck mir am Arsch. ああ、もう無事に見つかったんだからもう泣かないの。キリト。 Ja, Asuna wäre eigentlich auch ein bisschen mehr in die Richtung. Eigentlich. Ich meine, klar, ja, war jetzt verschwunden, aber wegen einem Tag mit Asuna, da habe ich sie so falsch in Erinnerung. Nee, die wird doch nicht direkt so ausflippen. アスナにちゃんと謝ったんでしょうね。謝ったよ。まったく、アスナをほったらかしてどこかに行っちゃうなんてさ。 Ja, Mensch, wir haben es kapiert, sich melden sollen. Meine Güte, das ist wohl... Boah. Hat einen Nachteil, wenn man so viele Frauen um sich herum hat. Der einzige Mann ist... Warte mal. Stimmt ja gar nicht, der einzige Mann, was sind die anderen beiden? Hallo, Egil und kommt schon graue Zellen, kommt schon. Man, ich hab das Gesicht gerade vor mir, aber... Scheiße. Klein war's, Mensch. 不可抗力？そうなんだ。ダンジョン探索していたら突然転移させられて。そんなことってあるの？強制転移ね。もしかして私やリーファと同じ現象なの？ Was? それって別の世界に飛ばされたってこと？ Das ist auch so etwas. Warum hat Sinon einen SAO-Charakter, aber Lifa hat ihren ILO-Charakter? Ich meine, man sieht es anhand der Klamotten plus ihre Ohren. Das sind ja Elfenohren. ILO ist ja eine Welt. Ist egal, ich glaube, steht zu viele Fragen. Wird sicher immer beantwortet werden, aber wenn das so weitergeht, kann ich bald 2 Parts draus machen. Scheiße. 俺が飛ばされた先は間違いなく SAO の一部だった。ただ 隠しエリアみたいなところなんだよ。隠しエリア？そんなものがこの世界にあるの？ Wir sind in SAO. Da muss man sich eigentlich alle weiteren Fragen erübrigen. ああ、通常のアインクラッドの各層とは違う感じだった。モンスターも強いのが多いみたいだし、高難度エリアって感じだな。 Aber der Boss, Skull Creeper, der war plötzlich schwächer. 高難度エリア？運もあるけれど、強いモンスターを倒せば強い装備やレアアイテムが手に入る可能性が高い。だからホローエリアを探索してみようと思うんだ。でもそんなエリアが丸々未発見で残されているなんてことがあるのかしら。ねえゆいちゃんなら何かわかる？ 確かにアインクラッドにはさまざまな事情で一般のプレイヤーには公開されていないエリアがあります。でもそれはゲーム開始時に封鎖され誰もアクセスできないようになっています。プレイヤーが非公開エリアに入る手段はないんだな。はい。ですが今はカーディナルシステムが不安定になっています。それを考えると 絶対にないとは言い切れません。そうなんだ。ありがとう。
ゆいちゃん。いいえ、現在の稼働状況などが分かればよいのですが。いや、今の説明で十分だよ、ゆい。パパのお役に立てたなら嬉しいです。ねえゆいちゃん、さっきキリトが言っていたように、そこって新しい素材アイテムとかあったりするのかな？可能性はあると思います。そうか、まだ見ぬレア素材、新しいスキルだったらピナのパワーアップも。Übrigens, für diejenigen, die es gar nicht wissen, Pina ist ihr Haustier, Fragezeichen, eigentlich eher Hausdrache. Ja doch, ist eigentlich ein Haustier. Ja, da sieht man sie auch schon. 私の武器ももっと強くなるかもしれない。私ももっと。ちょっとみんな、もしかして行くつもりなの？いいじゃないか別に。俺だってちゃんと帰ってこれたんだから。In One Piece, Plötzlich taucht noch irgendwie Ruffy aus dem Gebüsch aus oder was? Ist egal, also One Piece, ein Stück so. でも、なんか引っかかるのよね。Oh, das Gesicht passt schon besser zu 高 Asuna. 難度エリアで手に入るアイテムでみんなを強化できれば、この先の攻略だって楽になるだろ。そうすれば100層クリアだって現実味を帯びてくれ。Okay, sie sprechen immer davon, die hundertste Ebene zu meistern. Spielt das jetzt während SAO oder ist das halt nach ALO? Weil 1 Grad wurde ja eigentlich in ALO, wenn man so will, mehr oder weniger integriert. Dementsprechend auch die ganzen 100 Ebenen wieder. Aber die müssen ja alle andere Charaktere haben. Das ist die einzig logisch sinnvolle Erklärung. Alles andere würde bedeuten, es ist einfach halt, ja, hier hast du SAO, packst ein paar andere Charaktere rein, aus allen möglichen Spielen, Serien, Staffeln etc. etc. und zack, hast du Holofragment. Super. それは確かにそうね。なら私も行くわ。キリト君だけを行かせるわけにはいかないもん。それに向こうで知り合った人もいるしな。もしかして。Ich sag ja, ist nicht vom Vorteil, wenn du der einzige Mann in einer, ja, Herde bist. Ist egal, komm. Kirito, ich bin gespannt, wie dich jetzt da rausredest. Bin ich echt sehr gespannt. パパ、その人って。もしかしなくても女の人よね。Und das war's. よくわかったな。フィリアってことを向こうで知り合ったんだ。Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man da wieder rauskommen würde. Vielleicht Herzinfarkt vortäuschen oder einen bekommen. Je nachdem. フラフラしていただけじゃなくて、女の子を口説いてたんだ。Natürlich. 口説くとかそういうんじゃないよ。Der hätte direkt sagen können, hey, ich war in dieser anderen Ebene, was das war, da wurde ich angegriffen von jemandem. Weil dann wäre es scheißegal gewesen, ob es eine Frau oder ein Mann gewesen wäre. Und das stimmt sogar, er wurde ja zuerst angegriffen. Aber nee, ich habe jemanden getroffen. Super. どうだか？どうせ。Ja, das ist auch so etwas, ey. Als Mann kannst du einer Frau sagen, was du willst. Du kannst die Wahrheit sagen, scheißegal, sie hat ihre eigene Meinung. Peng, fertig. Wenn du da wieder rauskommst, super. 力になってやりたいんだ。とか言ってきたんでしょ？Ja, Kirito, du hast ein Problem. Ja, er schnallt grad selber. キリト君、私が泣くほど心配して必死に探していた時に女の子と。待て待て、たまたまだって。たま
またま向こうに行ったら女の子がいてスカルリーパーとか出てきたから一緒に戦っただけだよ。 Sehr gut, Kirito, sehr gut. Das ist es nämlich. Ablenken mit dem Skull Reaper? Ja, der heißt Skull Reaper. Ja, vielleicht ein verwechselt sonst irgendwas oder so, keine Ahnung. Oder im Deutschen müsste auch Skull. Ist ja egal. Weil jetzt denken sie plötzlich, Skull Reaper, was? Das Monster vom 75. von der 75. Ebene war. Oder auch nicht. 知らない。 Ja. 勘弁してくれよ。 Ja, gib mir a break hier. Dankeschön. Ich sage jetzt seit über 20 Minuten, gib mir endlich mal eine Folgenpause. Das Spiel lässt nicht. Alter, musst du das Spiel durchzocken auf einmal oder was? 自業自得。 Danke, Lisbeth, dass du mir das sagst, was wir sowieso schon wissen. でもまあ何かあっても黒の剣士様がいることだし探索には行こうよ。同感だわ。この世界にいつまでもいるわけにいかないもの。私も行きたいです。キリトさんと一緒ならきっと強くなれます。よし、決まりだな。もうでも今日はやめておいてね。 Will ich auch nicht, will ich mal ausloggen, Mensch, will ausloggen. どうしてだ？ Als viel zu spät ist. さっきスカルリーパーと戦ったとか言っていたでしょ。今日はゆっくり休みなさい。いや、でも HP は全開してるし。 Kirito widerspricht niemals seiner Frau. パパ、今日はママのそばにいてあげてください。そうだな。じゃあ明日からにしよう。 Bitte sag mir, ich kann speichern. Was? Do you want to think back on what happened in 1 Grad? Oh meine Güte. Nicht in verschieden, auch später? Ne, vermutlich nicht. Okay, wir ziehen uns mal ganz kurz rein. Alter.